Kajing pule naga gospel katkum ulukas. Kalenong kabasaw kadakot lai peway hado lai pew nyaw. Ha kata kapor u Jisu ulalej hiar siya Kapernaum kanong ba ha Galilaya. Te ulahikay ha kipay ba ha kasngi sabat. Bat kilalengo ya karukam hikay jong u. Namar kakten jong u kaladon ya kabor. Te ha kasinakok ladon uway ubriw o ba ladon ya umensem jong uksuj bam khoj bat ula kerkaj da kasur bajam. Ha, may kwa ayu bat ngi ko Jisu na Nazaret melawan ban penjot yangi ngatip medayu ay melong uba khoj jong ublay. Te u Jisu ula dumak teng e ya uang sngap jar bat to mi no na u. Bat haba uksuj ula lempat ya uta ubriw hakmat jongki ula mi no na u klem pen mensaw ay ya u. Baro kilas ngaw pala bat kila ya ong paramaki. Kakten ayu kabakat kane. Naba da kabor bat ka iktir uhukum ya ki mensem bam khoj bat ki mi no. Te kanam jong u kala priang keleng saudang kata katany. Ka gospel utray.